svim gledalcima. Prethodnih dana dobili smo veliki broj poziva iz okoline Leskovca u vezi zaštite maline i ostalog jagodastog voća od prouzrokovača truleži plodova. Malina je, kao što možemo da primetimo, tek krenula sa olistavanjem. Za nas bitna faza cvetanja tek dolazi, a sa njom i zaštita od prouzrokovača sive truleži ili botritisa na jagodastom voću. Namerno smo došli malo ranije da bi se blagovremeno pripremili kada, kojim preparatom možemo da štitimo jagodasto voće od prouzrokovača sive truleži. Siva trulež ostvaruje zarazu u cvetanju. Plodovi koji se razvijaju iz zaraženih cvetova uglavnom u periodu sazrevanja počinju da trule. To znači da malinu od početka cvetanja do perioda pred početak berbe treba stalno držati pod zaštitom od prouzrokovača sive truleži. Najkompletniji preparat za zaštitu maline od prouzrokovača bolesti je Signum. Signum je sistemični fungicid. Ulazi u biljku i pruža dugotrajnu preventivnu zaštitu. Najkompletniji je fungicid jer pored prouzrokovača sive truleži suzbija još jednog jako bitnog parazita u malini, a to je pegavost izdanaka. Pegavost izdanaka je posebno važno zaštititi na mladim izdancima koje ostavljamo za narednu godinu. Upravo na njima Signum daje jednu dodatnu zaštitu od prouzrokovača pegavosti i potencijalno smanjenog prinosa u narednoj godini. Signum se primenjuje u količini od 1,8 kg po hektaru za suzbijanje oba prouzrokovača bolesti na malini i didimele i sive truleži ili botritisa. Signum je najbolje primeniti na samom početku cvetanja, a kasnije, zavisno od vremenskih uslova, primeniti ih barem još jednom, uz to da između dve primene preparata Signum ubacimo neki drugi preparat sa drugačijim mehanizmom delovanja. Signum se može primeniti u malini najkasnije do 7 dana pre berbe. Pored delovanja na prouzrokovače bolesti, botritis i pegavost izdanaka, Signum ima odlično opšte pozitivno delovanje na samo stanje biljaka. Ovo se još zove i Accelens efekat. Signum utiče i na bolju čvrstinu plodova, pa samim tim plodovi tretirani Signumom su transportabilniji. Mnogi preparati su zabranjeni za primjenu u jagodastom voću za suzbijanje prouzrokovača bolesti. Jagodasto voće tretirano Signumom može da se izvozi širom sveta bez ikakvih ograničenja. Bila je ovo još jedna agropatrola. Nadamo se da će saveti koje smo vam dali biti od koristi. Pratite nas i dalje sa aktuelnim temama u vezi zaštite useva i zasada na web sajtu i društvenim mrežama. Vidimo se uskoro u novoj agropatroli. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.